Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe nje, uku-subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhokhe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba esilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje. So ungakwenza-ke nje lapho ucindezele ibhathini nje u-subscribe. Udaba ekulethele lona-ke namhlanje-ke lithi-ke olaxaze i-ANC laphana-ke ey'nyangeni ey'dlule-ke waya kwi-MK-ke usephinde-ke walaxaza-ke i-MK-ke laphana-ke wabuyela kuyo-ke i-ANC. Lokhu kwenzeka emva kokuba laphana-ke uJacob Zuma-ke agoqe amagoli impela ehlehlisa abaningi-ke bekusolakala engathi-ke baze ngey'khundla-ke kwi-MK-ke. Ikhona-ke ividiyo-ke bemamukela-ke lo muntu-ke back-ke laphana-ke kwi-ANC baze batalabha nanokutalabha-ke, kodwa ngifuna ukuthi mina-ke wezwa ngamdlalela-ke ividiyo-ke uzibonele wena-ke ngawakho-ke amashana. Sicela kuwe laphana-ke ukuthi-ke uma usuyibonile-ke le video ungene ema-comment section ufike ushiye umbono wakho laphana-ke ubhale usicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicindezela nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhokhe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawo-ke le video-ke awuyithokozele. The ANC is the only home for the people of South Africa. Welcome umeya bekalahlekile aye kule party bathi MK wafika lapho wathola igebengu wabuye ekhaya. Welcome back, Mayor.